Bugün İsrail sınırına 0 noktadaki Kunaytra kırsalındayız. Burası Türkiye sınırına 0 noktadaki Yamadı Türkmen Köyü. Bayırbucak'ta Bayır bölgesinin en son Türkmen köyü diyebiliriz. Türkmenlerin yaşadığı en ücra köşelerden birisindeyiz. Bu köyün adı Kaldun. Kaldun kalmıştan geliyor. Gerçekten burada kalmış, yani diğer Türkmen bölgeleri gibi burası da unutulmuş, unutulan bir Türkmen beldesindeyiz. Maalesef kültürlerinin, geleneklerinin bir bölümünü unutmuşlar ve Türkçeyi de yine unutmuşlar. Zinzif Türkmen köyündeki sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Buradaki köylerimizi teker teker gezmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Suriye'de Çobanbey'de kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne geldik. Hedef Televizyon Türkmen hedef الأساسي إنه تعريف الثقافة التركمانية والتراث التركماني وإعادة إحياء اللغة التركمانية. En güzel bölgelerinden, en güzel köylerinden birisinde Gebelli'nin girişindeyiz. Rabia Türkmen Köyü burası. Türkçeni güçlendirsen, tamam mı? Evet. Haziran ayında geleceğiz. Seninle Türkçe röportaj yapacağım, tamam mı? Evet. Yani Reis Ahmed el-Şar'a belediye sahib el-hak sultan. O yüzden şöyle söyleyeyim yani. Hakın olduğu yerde korkma yani. نقلنا لكم فرحة أهالي وآراء الشعب السوري في حي التضامن بفرحتهم بإلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف. هذا الصوت هو صوت من طال صمتهم، وهذه الشاشة منبر من غيبت هويتهم. لم يعد للسكوت مكان، فقد حان وقت الكلمة من عمق الأرض السورية ومن نبض شعب قاوم التهميش والنسيان. تلفزيون التركمان أول قناة تلفزيونية في تاريخ تركمان سوريا. صوتنا حر، كلمتنا صريحة، وجهتنا الوطن، ثقافتنا لغتنا تاريخنا نضالنا. سنرويها كما عشناها، كما نؤمن بها وكما تستحق أن تروى. لسنا مجرد وسيلة إعلام، نحن صوت شعب وذاكرة أمة وخطوة نحو المستقبل. تلفزيون التركمان قادم ليقول ما لم يقال. تركمان تيفي، عدسة تروي وصوت يوثق.